Israel must always have the ability to defend itself against any threat. There is no army in the world that acts in a more moral fashion than the army of Israel. Ова е рекреирана сцена од јужнокорејскиот трилер Игра на лигњи, сцена која би требало да се одвива во фиктивна средина бидејќи е толку одвратна. Сепак за палестинците во Газа таа сцена сега е реалност. Потемна, изопачена верзија на црвено светло, зелено светло. Разликата е во тоа што палестинците ниту се пријавиле за ова, ниту сакале да се емитува по целиот свет. Свет кој останал претежно тивок за нивното страдање. Тие, наместо тоа, само се обидуваат да добијат помош среде глад, очај и немилосрдни напади од геноциден непријател кој случајно е самата земја што ја дистрибуира помошта – Израел. Правилата на Израел се впечатливо слични на серија. عشرات الآلاف من المشاركين في انهم يوصلوا للمساعدات، والله العظيم لعب طبق علينا في غزة. احنا قاعدين بننباد قدام العالم كله، واذا تحرك في وقت غير وقت اللي بيعمل المساعدات وبوزعها بيتم قتله. Понекогаш тие се застрелени без очигледна причина. متأكدة انك بتعرف سكوت جيم، ولكن متأكدة منه اكثر انك ما حضرت النسخة الحقيقية اللي عم بتصير هان في غزة تحت مسمى مصائد الموت من انتاج مؤسسة غزة الانسانية. المساعدات بتكون مرمية على الارض والناس بتتسابق عليها. هل هذا الاشي فيه شيء من الكرامة والانسانية؟ عبارة عن 4 نقاط توزيع، ومدك الصراحة فهم 4 مواقع عسكرية خطيرة. بيوصلها لازم يطلع من نص الليل وينام في الشارع ويقطع مسافة كثير طويلة. Според палестинското министерство за здравство во Газа, најмалку 1000 палестинци се убиени во близина на точките за дистрибуција на помош во енклавата од месец мај, а многу повеќе остануваат исчезнати.